For the last 3 years, twabere togore gasiringi. Yes. During campaigns into a debate, we were not together. Yeah. I remember natemete gutumia bamura bae konduania se omubogani oyo mukurunga Westin. Musojo gututigariti around 2 months to election. But lakini thereafter ekere twagwete chikura chionsi tukarigiri consideration. I remember tugukwana ni gutore St Mary's Tarring Center. Guchakira abo twabere togore gasi amo nonye nabantu barase ward ya Bugusero can confirm. Nga nonye every time aspirants abandi bagoicha bagire ni for example Samatanga, for example aseme chango ye kanisa, always yongo preserve a position yo mheshimiwa Kibagendi nero goja gukwana bwo mweri asengenjero already no bisiare. Igo ngonye na maskani aliaga neri nonye nabantu kan confirm nga nabere ngo mu maskani until around 1 month ago ekere chikambi chare kwera. Almost Kibagendi went as one of the churches ya mekorukura gengi. You understand very well ngantura jagol gichukura. Ekero muska genda agarira gengini eko ward yane bwate chikabira chinge sana. Ndubwate the minority abagere mbarali bagwoka chikura se ward yane bara around 2000. Abuna bantamange. Babwate bituo bibere and always bagwake block. Then into bwata baluya bakurwa sakurunga kaminiambo abandi bakurwa saga ali nyamundo the other side. Igonto bwa chikabira ibere chine na se ward yane. So nga feeling omuntu yatagete kubaga abantu bane nekirenga kiano no mu MC area ontagete kubeka abantu baliamo ba feeling anje tindi mugere nje tindi muruya nje tindi mugusi babege ntege because they belong Bugusero ne ward nkamanya kuronga nyora ngabo no se Italia omugere na boli chikura ne robete namba ibira actually with about 1200 votes after me nkamanya kuruo chire ko moendos alibogere ngabagere bono na inubeka na amo chikura chino ne chinyingi akero mondo ino erine next time because mubwate numbers na inu mora ward ya Buguse. So now injino mora yole kero campaign njira chaka muske Kibage no mora yole kero campaign njira chaka. Why should you go somewhere go endo sio mondande yeti no throw bisto kore gasia monere nanya kumuira kiara nanya kumurama. Why should you do that? So ekera ya happen that way njenga assume baada ya siku mbili naenda jiche Samatanga arenge bukiabo ngo jweke Samatanga nyoro mujumba mombara iseti abantu abange sana including iguni skuru town ga abantu babete jimask mheshimiwa abase oko mobilize abo muna kwa barukire. Yes. Andake inki nkaimo kumanyaranga abaiga niko batumire no mujumbe riswali ntaite ko debi twabere togora Matanga se ward yani ntu anyako experience ya Matanga na yali twaruje bukia. Lakini you understand very well around 2021 engaki ya corona yarenge abantu mbasukumetu sana ngabega chimask imbari ko. Lakini ri tukeli abantu bagaiche Samatanga babegete chimask. Now my question is because no ene kere batenete egento ge ko indicating na abantu bo mujumbe no ene kere abantu ba CDF barangere tunge timu yo mujumbe abantu abuchoinde bakangaye ogumwe kibantu abano obiski bagora obiski to ja CDF ni manyida bakori gas baroro bonso. Lakini tukanyora bono bagaba murabandi bagore jimu abandi tumayete badaraja mbiri aba murabandi bagwagera chikadi ari bone manyite batari gokora CDF obisi aba murabandi bagurwara ri ba side bagokore jimu bono ndi banjo gete bagaba CDF team bagotenaga ari ngane team yo mujumbe.